Yesaya ƒe agbalẽ tabla 5. Israel ƒe nu vɔ̃ kple dɔla la ƒe toɖoɖo. Ale Yehowa gblɔe nye si, afi ka mia dada ƒe srɔ̃gbegbalẽ si metsɔ gbee la le? Alo ame siwo ŋu menyi fe le la dometɔ kae metsɔ mi dzra na? Miaƒe nu vɔ̃wo tae wotsɔ mi dzra ɖo. Miaƒe dzidadawo tae wonya mia dada ɖo. Nu ka ta esi meva la, ame aɖeke meli o? Nu ka ta esi meyɔ mi la, ame aɖeke metɔ o? Ɖe nye abɔ to ɖe eme be mate ŋu aɖe mi oa? Ɖe ŋusẽ mele ŋunye be maxɔ na mi oa? Gbe ko meɖe, tete atsiaƒu mie, mena tɔsisiwo zu gbegbe, eye lã siwo le wo me la ƒaƒã, elabena tsi mie le wo ŋu, eye tsikɔ wu wo woku. Metsɔ viviti tsyɔ lilikpo ŋgɔ, eye mena akpanya zu edzitsyɔnu. Aƒetɔ Yehowa tsɔ nufiala ƒe aɖe nam, be manya nya si matsɔ ado ŋusẽ ame si gbɔdzɔ lae. Enyɔm ŋdi sia ŋdi, evua nye to be mase nu abe ame si wole nu fiam la ene. Aƒetɔ Yehowa, ʋu nye towo, eye nyemadze aglã o. Nyemegbugbɔ yi megbe hã o. Metrɔ nye dzime na ame siwo ƒom. Metrɔ nye tome na ame siwo nyɔ ge nam la. Nyemeɣla nye mo ɖe fewuɖulawo kple ame siwo nyɔ ta ɖe mo nam o. Esi Aƒetɔ Yehowa kpena ɖe ŋunye ta la, ŋu makpem o. Eya ta mewɔ nye mo wòsẽ abe hlihakpe ene, eye menya be ŋu makpem o. Ame si ɖeam le nya me la trɔ ɖe gbɔnye, eya ta ame kae ate ŋu atsɔ nya ɖe ŋunye? Nena míado go ŋkume kple ŋkume. Ame kae nye nunyetsola? Nekpe avu kplim. Aƒetɔ Yehowae kpe ɖe ŋunye. Ame ka ate ŋu abu fɔm? Wo katã woanyunyɔ abe avɔ ene, eye agbagblavui aɖu wo. Ame kae le mia dome si vɔ̃ Yehowa, eye wòwɔ eƒe dɔla ƒe nya dzi? Na ame si le viviti me zɔm, akaɖi mele esi o la naka ɖe Yehowa ƒe ŋkɔ dzi, eye wòaɖo ŋu ɖe eƒe Mawu la ŋuti. Ke azɔ mi ame siwo katã do dzo, eye miewɔ akakatiwo na mia ɖokuiwo la, miyi, eye miazɔ le miaƒe dzo siwo miedo kple akakati siwo miesi la ƒe keklẽ nu. Esia nye nu si miaxɔ tso asinye. Miamlɔ anyi ɖe fuwɔame me.